bisimillahi irrahmani irrahim darsu noogay e nayaba on e nder nde ɗo deftere matini din hiɗen e nder paasi noogay e jeetataɓo on hella ley karma komin maaki asartu saabi'u sarti jeɗɗaɓo on dukhulul waqti naatugo waqtu julde nden wa dalilu dalilu on mina sunnati naye sunna ko wiyete sunna kon kadi en yewta ɗum inchallah hadithu jibril hadith seydina jibril alayhi mo woni e dow mum assalamu kisal annahu no kanko jibril amma nabiya sallllahu alayhi wa sallam o almike o julni nelaɗo fi awwalil waqti ka arande waɓutu wa fi akhirihi e ka sakkitorde waɓutu faqala jibril wi ya muhammadu ko ayyo muhammad assalatu julde nden bayna hadayni waqtayni bayna ko hakkunde hadayni ɗiɗo ɗiɗi al waqtayni waɓtuji ɗiɗi dalilu arano on noon wa qawluhu ta'ala dalil ɗimmongo konngol allahu towuɗo on inna solata no nde e julde kanat nde laatike alal mu'minina e hoore gomɗinɓe ɓen kitaban ko winda ɗum farla maw'utan waɗintina kadi ay koni sa anda kitaban maw'utan maana kitaban on koni maana mon on mafurudan ko farla ɗum koni maana maw'utan fil awqati e nder waɓutuji kadi ko ɗum woni maana kitaban maw'utan wa dalilu awqati dalilu ɗiɗo waɓutuji qawluhu ta'ala ko konngol allahu towɗo on aqimi solata ñinni julde nden iduluki shamsi ka dirtigol nangen ila fana ila gasakil layli ha ka natugol jemma on yahi ha waɓtuji ɗen tawama ɗon wa qur'anal fajiri e julde subaka nden inna qur'anal fajiri ne julde subaka nden kana laatike mashudan malaika ɗen ko taweteɗe nden julde asartu thaminu sarti jeetataɓo on istiqbalul qiblati fewtugol qibla on ɗum ko suudu kaaba ɗum wa dalilu qawluhu ta'ala dalilu on wonde suudu kaaba nden fewte ko allah daali kadi gon ɗinara men yi'i tagalluba waylitagol waji ka yeeso ma ngon fi samai ka samaw fala no walliyannaka min fewtinte qibla tan e qibla tardaha welayɗo mo suɓiɗa o wurintode fa walli fewtinir wajha kay yeeso ma ngon ka julde sotral masjidil harami ka bange suudu allah hormantendu makka wa haytuma kuntum kala ka laati ɗon e ley ndi fa wallu woy fewtinire wujuhakum jeese mon ɓen satrahu ka bange suudu allah asartu tasi'u sarti jeenayaɓo sakkitoro on kadi anniyatu anniyagol ngol julde toɗɗan nden tigi wa mahalluha nokku ka anniye on waɗete ɗon pilasi anniye on alqolbu ko ka ɓernde watta laffudu wowlugol biha anniye on didi atum ko fuɗɗita ɗum e kaadina wa dalilu anniye on ko sarti hadisi ko hadisi kanelaɗo maaki innamal amalu anduno golleji ɗin binniyati ko anniyeji ɗin jaɓirte wa innama li kulli mri'in andu ko wodani kala neɗɗo manawa ko konko anniyi ko firogo non no firo kadi innamal amalu anduno ɗi golleji wona ɗi waɗede
binniyati ko sabu anniji ɗin ɗi waɗira goɗɗo golli ko anni wa innama li kulli mri'in awa andu ko wodani kala neɗɗo golluɗo e joddini manawa ko anni gollande ko yo Allah hawmin e sawaba darɗen o fewno ɗo kadi ɗo joni yiltoɗen yanñen ɗum ɗo kadi ɓeru gandum ku marɗen ku yo Allah waɗan en barke e makko karama komin maaki ɓaawo nde jannguɗen sartiji 6 ɓaawo ɓe ɓanginani en ɗo kadi sarti 7 on haa ka lannode 9 a sartu saabi'u sarti 7 on e nder sartiji nde ɗo julde ko nde ɗo julde on tugalal imma nder tugal islamu ɗen ko nde ɗo julde arti hasibeede jeyaɗo ñandere ngal si moƴƴi denndaangal golleɗeji ɗin fof moƴƴi sarti 7 on duhulul waqti naatugol waqtu julde nden sellata julde nden adu waqtu o yonude waddalil on min sunnati woni e sunna hadithu jibril alayhi salam hadisina jibril nokku ka tawno annahu no jibril amma nabiya o almiki annabajo on sallllahu alih w sallam nelaɗo men muhammad sallllahu alih w sallam jibril almike ɓe bimana o julni ɓe fi awwalil waqti ka arande waqtu wa fi akhirihi e ka sakkitorde waqtu faqala o wi ɓawo gayni ya muhammadu ko ayo muhammadu assalatu julde nden bayna hadayni waqtayni ko hakkunde ɗiɗi waqtuji ɗi ɗum ko honno woniri ƴetten misal ngal wi'en ɓawo ni allahu subahanahu wa ta'ala nelanilaaɗo makko on tedduɗo on o ƴawi kasama dowga julde ɗen farlama hoore makko o arti jibril arno hollimo ko sanga o mo julte ko no julirte kadi tawi o jonnama toon julɗele ɗen o immini noon jibril ko ara ekkinanaɗo kon ɗo jeerete jibril ari misal joni waɗi misal no famora e lendi ko wiyante lendi ko misal e wiyale ko e lendi jibril jippino e lendi o ari o julnimo fana on ka nangen dirtiɗon tum o julnimo fana wi en fewno ɗo o julnimo fana on 13h30 donc woni ha ka alansara o ari kadi o julnimo fana on 16h0 woni ha ka futuro o julnimo alansara on e futuro on ka nange mutiɗon woni ha ka jeeƴe o julnimo jeeƴe ɗen ka duule boɗeege ɗe mutiɗon woni ha ka subaka o julnimo o ari o julnimo subaka on ka fajiri ɗimmo on feeri ɗon ɗum ɗon koye lendi ɓaawo ni mardi o ari ka fana o julnimo fana on nden ñande e 16h0 ka o julni o e alansaraɗo o acci ha ka nangen wojji ɗon ɗi mana alansara on ka tawata ɗon hara ɗowdi goɗɗe ɗowdi makko nin foti jundi ka alansarande e mardi on o aroyi nden ñande ka alansara o arde wo tawi ɗowdi ndin heɓi jundi neɗɗo on nde laabi ɗiɗi bi mana tawi nangen wojji fi mutoygol hande kadi nge wojji te a wawi darugol nge o ari nden ñande e mardi o ari on ɗo waqtu ka futuro o ari même waqtu mo arno on hanki ka jeeɗe o acci ha won tataɓal jemma ngal wona 0h ma 23h o ari o julnimo jeeɗe ka subaka o acci ha henti fen kono nange fuɗali o julnimo ɗon fewon ɗon subaka o wi'i he waqtu julde nden ko hakkunde ɗi waqtuji ɗimi julnuma ɗo no ɓeydon famirde o wi'imo jibril wi'i nelaɗo fana on ko ila ka nangen dirti ɗon ge wi ka tumbo asamawo ha ka an e ɗowdi ma ndin foto ɗon ɗon jundi ɗum hawre wona 16h wona 15h30 à 16h waqtu alansara on ko ila ka fana on yalti ɗon ila an e ɗowdi ma ndin ka foto ɗon ɗon ha ɗowdi ma ndin heɓa ɓura juutugol ma nde laabi ɗiɗi so tawi jundi ma ndin
ko 2 métres ɗen ɗowdi ma neeɓa 4 métres ɗi mana waktu alansara on no fuɗɗi ka fana on yalti ɗon ha ka nangen wogginta ɗon futuro on noon ko waktu gooto petti ko ɗum waɗi akhdari wi ko qadru ma to salla ba surutiha ko embere ko juulete kon donc amma noon jeeɗiɗen no fuɗɗi ka duule boɗeje ɗen ɗen gandi si nangue muti a daari ka hirnaga e duule boɗeje no ka kammu dow ila ka ɗen duule boɗeje muti ɗon ha e tataɓal jemma aranal ngal ko waktu jeeƴeɗen noon amma noon subaka on ko ila ka fajiri ɗimmo on feeri ɗon fajiri on ko ɗiɗi fajiri arana on ka noddinte ɗon ka arano ɗimmo on ko ka wiyata salatu khairu minan nawm ila ɗon ha nangen yani ha hen to ala nangen fuɗɗude ko waktu subaka on noon laaɗo maɓɓe jibril wi ya mouhammadou assalatu bayna hadayni loɓtayni julde ko hakkude ɗi waɓɓutuji ɗi mi julnuma ɗo mi annda so tawi hadis on faamike jooni wa qawlu taala allah daali inna salata kanat ala almu'mina kitaban mawqutan inna salata no nde julde nde reenuɗa julɓe ɓen no juula ɗo kanat nde laatike ala almu'minina e hoore gomɗinɓe ɓen kitaban ko farla ɗum mawqutan wa'intina ko winda ɗum farla e nder waktuji toɗɗaɗi ay ko woni maforodan ko farla ɗum fil awqati e ɗi waktuji ɗi janti ɓe mbawa ɗo wa dalilul awqati dalilu waktuji no ka qur'an qawluhu ta'ala kongo allah to ɗum aqimi salata darno nde julde no haniri noon nette le duluki shamsi ka dirtugol nangen ɗum ko fana ila ghasaki leyli ha ka natugol jemma alan sara heɓi ke futuro heɓi ke jeeyi naati on ɗon aya ɗon wa qur'an al fajri e waktu subaka on waktu subaka on wiyanan qur'an al fajri sabu no hani qur'an jangi qur'an on jange juutine e subaka ina qul wallahu kufu subaka duwa juurede inna qur'an al fajri kana mashhudan no julde subaka ne laatike malayka ɓen tawete ɓe seedo ɓa ko ɗon woni sansodirde ñalla ɗen ko ɗon jippoto walno ɓen ƴawa ba allah subahana taala no immini malaykaɓe ko garda en ga e ko winda golleji men ɗi no gasa hara ɗum ɗon famike a sartu thaminu sarti jeetataɓo on joni istiqbalul qiblat fewtugol qibla on ko sarti fi sellugol julde nden sabu si wona e nokkureji ɗi karama koɓɓe idditi no ka fensita ka defte fiƴu ɗum noon ko wa neɗɗo huluɗo ma faytuɗo qibla on ha o salmini ma ɗum ko ma neɗɗo mo heɓali feere ma neɗɗo nawnuɗo on ɗon no wawi julde ma wonɗo naafude hoore mbaɗɗateri makko on ɗon no wawi julde nokku o ka mbaɗɗateri makko ɗin fewtuɗi istiqbalu qiblat fewtugo qibla on ko sarte sellugol julde nden wo dalil qawlu ta'ala allah to ɗon daali kadi gomɗi nara men iigo ɗum kon tawno nelaɗo e heeferaɓe alyahudaɓe fuu no fewtude Baytul Maqdis tawi kanko le o suniki o faalama iwgol ɗon o fewta e qibla annabi Ibrahima on allah daali kadi gomɗi nara men yi taqalluba waylitagol tiggi to uggino min yi walte ko waji ka yeeso ma gon fissama e kasama mi yi a lokama suudu kama ɗum tamapo fala no walliyannaka min fewtinte qibla tan qibla tarda ha welayɗoma on nani fa walli waji hakka fewti yeeso ma gon satral masjidil harami ka bange suudu allah hormantini si tawi hiɗa sikka ko nela tun yamira ɗum allah holli awa wona nela tun yamira balto nela ko yamira kon ken fo yamira en tant que dalil heɓaki wonde ko kanko tun allah daali awa joni wa haythu ma kuntum kala ka laati ɗon yo julɓe foti ko ka waafu foti ko ka jorni ko ka maayo fa walluhu juhakum fewtine geese mon ɗen chatrahu ka bange suudu ɗum ko suudu kaaba ɗum fewtete enen ɓe lagine ɓen ko fewtirten ka hirna ka funnange ko joopagol wonde suudu kaaba ɗum kala fewniri wona nangen ɗaɓɓitete ko suudu kaaba ɗum wona fewtede fewtugo suudu kaaba ɗum ko sarti fi sellugol nde ɗo julde a sartu taasi'u sarti jeenayaɓo on noon joni sarti sakkitoron anniyatu ko anniyagol julde toɗɗa nden julde nde wonɗa julde nden anniyoɗa nde est ce que noon ko wiigol allahumma inni nawaytu ataqarrabu ilayka bi adai fadatika salatul jum'ati e kan salatu subhi yawmul jum'ati aboubacar mi anda honno wa mahalluha nokku anniyam al qalbu ko ka ɓernde watta lafdu biha wowlugol anniyam bidi atum ko fuɗɗita ɗum kala ko fuɗɗita kaadina ko bidiya kala ko woni bidiya kon fof ko majjere nden fof yarata ka jona ka yiite yarata donc
wowlugol anniye on ko bidi a ɓa nelaɗo juuli ɓe jangi ɓe hoori ɓe janni ɓe hajji laatanaki nokkuɓe wola anniye on wata lafdu biha bidi atum tawi goɗɗo wooli anniye haɗa ko bidi a o waɗi sele o owlugo anniye waddaril hadith dawi on e hadis innama amalu binniyatu anndino ɗi golleji wonaɗe waɗede ko sabu on tigi annike neɗɗo on si o feetali haqqille yiwali ka hoore o doolaka o gollata goɗɗum ko anniyake joni ɓa bi makko mbima bit mbimana objectif makko mbimana hada faanumde ko juuliri kon siko julde faanumde ko waɗiri kon gollal ngal siko gollal wa innama li kulli mrin ma nawa noon kala neɗɗo ko anniyi kon ko anniye o ɓuuri mawde nangi ide sartiji si yonnu anniye on golle ɗe mahi e hoore mum si anniye o moƴƴi dendagal golle ɗe moƴƴi si boni dendagal golle ɗe boni ɗum noon ko on ɗum watten nde hiɗen anni o ka ɓernde men ko eɗen anniyade hiɗen juulidde huugo yamirore Allah tottugol maccangako ngo Allah waɗi farde e hoore meɗen ɗaɓɓugo wele a makko hulugol lette makko ɗon ɗe juulirde hiɗen juulirde ɗaɓɓugol yurmede makko nden kulugol lette makko ɗen hawnaki tawa famaki moƴƴa kono wayi ɓe ko ɓe ɗum ɗo mi faami mi faalno expliquande ha faamon kono on yaafude ɓe ɗum ɗo mi mari joni noon mehin naɓi ɗen wono wowirno noon hawnaki tawa yi en palji go yilten karma komin maaki mehin a sartu saabi sarti jeɗɗaɓa on dukulul waqti naatugol waqtu on waddalilu dalilu on mina sunnati no e sunna hadith jibril yewtere seydina jibril alayhi mo woni e muɗum assalamu kisal annahu no kanko amman nabiya o almiki annabajo on sallallahu alayhi wa sallam fi awwalil waqti ka arande waqtu wa fi akhirihi e ka sakkitorde waqtu faqala jibril wi ya muhammadu ko ayyo muhammad as-salatu julde nden bayna hadayni ko hakkunde ɗiɗo ɗiɗi al waqtayni waktuji ɗiɗi wa qawluhu ta'ala e konngol Allah towɗon inna salata no julde nden kanat nde laatike alal mu'minina e hoore gomɗinɓe ɓen kitaban ko winda ɗum farla mawɓutan wa'intina ay ko woni maana ɗum on mafrudan julde nden ko farla ɗum fil awqati e nder waqtuji wa dalilu awqati dalil waqtuji ɗin qawluhu ta'ala konngol Allah towɗo on aqimi salata ñinno julde nden e duluki shamsi ka dirtigol nangen ila gasaki layli ha ka natugol jemma on wa qur'an al fajri e julde subaka nden inna qur'an al fajri no julde subaka nden kana laatike mashhudan ko seedeteɗum asartu thaminu sarti jeetataɓo on istiqbalul qiblati fewtugol qibla on wad dalilu dalilu on qawluhu ta'ala konngol makko kanko towɗon kadi gomɗi naramen yi'i taqalluba wayditagol wajhika yeeso mangon fi samai ka samaw fala no walliyannaka min fewtinte qiblatan e jibla tardaha welayɗo ma on mo welaɗa on fa walli fewtin wajhaka yeeso mangon satral masjidil harami ka bange suudu Allah hormantina wa haythuma kuntum kala kalati ɗon fa wallu fewtine wujuhakum jeese mon ɗen satrahu ka bange suudu asartu tasiru sarti jeenayɓa on anniyatu anniyagol ngol wa mahalluha
nokku anniye on alqalbu ko ka ɓernde watta lafudu biha wulugol anniye on bid'atun ko fuɗɗita ɗum waddalilu dalilu on hadithu ko hadis nelaɗo innamal a'malu andino golleji ɗin binniyati ko anniyeji ɗin wa innama li kulli mri'in andu ko wodne kala neɗɗo ma nawa ko konko anniyi wallahu a'lam.